kanti ke sithi siraga siyaphambili ke bobaba kunendoda ekhethu ezubuhlungu lapha yahlabeka yabe yaxola yathi bobaba ngiyayazi ikambiso yesintu sesindebele ukuthi ikhamba njani nokuthi hayi kuthiweni ngomuntu obhubha angakindi namkha angakathathi uthi kuneqhegu elidala elileleko lapha ngizalibiza ngeqhegu ngokwebanga lendanga ekulu kangaka nokho lilele nje belingakathathi liqhegu elidala hle ngalivalela lapha emaphasaneni amahoha njalo njalo okay uthi kanti bobaba nayi kuthiwa umuntu nakaleleko akuhlatshwa litho ngitsho nembuzi yakombuzi ayihlatshwa na nokho ukwenzelela ukuthi sekubikwe ukuthi ke ulele ngakhani vele akuhlatshwa litho sekuyathula ukuthi du ukuthi ngwayi kulela umuntu oneminyaka eminingi kangakalanyo izintanga ezinengangaka na vele isindebele siyala simbala nesokana lona eselikhona ekhaya bekwenzekileko mhlambe lasiphunywa kasingakatsheji ubekwa njengalo poro nanyana selamdala kangakana mbuzo lona nolenga iqiniso ubekwana njengoba umuntu ongakathatha ayisisu awa isibabaka uza kubabakaza abantu ngoba abantwana bakho ekhaya ubabaka mntwana abantwana bangesibeni apha bangemva kwendlu benzani manje ngokuhlaba vani sinje sikhwa bathi ni-favor sekumzamela nje ukuthi sekuhlaba ikomo okuhlatshwa imbuzi nethfura abayena bisitsheba kanazitho umuntu onjalo akuhamba nayo nabamenzelako vani bamenzela ihensi sekumzamela nje ukuthi awamayo usilaki yalo marastini ngoba nyana nenkomo zaba bazikhona omunye umuntu ulathi mana boyisa sesibambi ikatshana leya sesikhambisa umuntu lokhani senzeni uwaboyisathi nengilayitsha imbuzi kwamapho ngathi nathi ngineqala ipongwana lapha simhlabise yena neporiana legcala bekazwibopha bekakatheku na umenzela into ezosizibiza abonyana mzamo ngomzama yimara isikhethu isikhethu sigamula sona no ngiyakuzwa nolenga qaba baboyise singamzama awaqala msisikhethu sithulile singamzama njengoba ibeka udludlu lapha athi ichegweli umuntu kade selamkhulukhulu ngoba umsana ongakathathi uyafana nale nichegweli nalingakathathi nalo seyisokana elingakathathi nabamhlabela ikomo dludlu mhlambe nabamhlabela ikomo ngoba bekuzokhamba inaka bekuzokhamba ingubo leyakatalala ngayo abathi nabahlaba ikomo le bangayibiza bathi ikomo yamanzi bathi ikomo yesitshebo then bathatha umkhadi lo ngoba noma kakathathi nje bekazokubulungwa ngomkhadi ngekwesintu bathatha umkhadi lo bamleke ngawo kodwana bangayenzi iphoso bathatha izitho zomuntu othetheko abika ngazo emachegwini bamfakele zona de bazihabelele epotweni lekazoke abantu bathola isitshebo then-ke bathatha ikamaro ikhunjana ezo zombili kamare baziphose nti bangazendlala phezulu sebaziphose baholo kwehlo ngapha bathi uza kubona iplan phambili ngoba khange ufuna ukuthatha ngoba ngekwesintu umuntu ongakathathi idludlu akahlatshelwa poriana akahlatshelwa manzi akakathathi lowo muntu lo nomori lo umuntu ukuthi angakhambi nawo nenyongo leyo angakhambi nayo umsamtsho njalo kungenziwa lutho abangahlanakelelwa akahlanakelelwa azihatshelelwe labantu bangatshoda isitshebo batsho uthethe umuru batsho wafakelwa umuntu ogamula awa baboyise isintu